Dobrodošli na kanal Životna sila. Jednostavni savjeti za zdrav i srećan život. Popijte čašu vode ujutru na gladan stomak. Koristite stepenice umjesto lifta. Neka vam pola tanjira zauzme povrće. Uzimajte pilulu probiotika dnevno. Ustanite na svakih 30 minuta dok radite. Budite na sunčevoj svetlosti svaki dan. Ispunite svoj dom sobnim biljkama. Oznojite se svaki dan. Naporno radite, a budite ljubazni. Dovoljno spavajte. Čistite zube koncem. Provodite malo vremena sami. Birajte organsku hranu kada je to moguće. Kašičica jabukovog sirćeta drži doktora podalje. Često se osmehujte. I ne zaboravite. Ne morate da radite sve sa ovog spiska, a pogotovo ne morate sve odmah. Veća je verovatnoća da ćete raditi stvari u kojima uživate. Dakle, uzmite u obzir koji od ovih savjeta vam zvuči najprijatnije i počnite odatle.